Ngunya na aldaw, pigsisilibrar kang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL Philippine Navy ang saindang 46 founding anniversary. Kasubong aga, tiripon ang lambang personahe kang kumandansya para sa nasabing selebrasyon. Pinanginotan mismo ang nasambit na pagtiripon kan saindang direktor na si Commodore Joey Anthony Orbe. Naimbitaran man na maging guest speaker si Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Flag Officer in Command kan Philippine Navy, na inumaw man ang mga akumplishmento kang kumandansya. Our Navy was also among the valiant troops involved in the search and retrieval operation for the crashed Cessna aircraft crew near the Mayon volcano's crater and was able to provide assistance during the oil spill incident in Oriental Mindoro, which showcased our commitment to the community and readiness to respond to disasters. Kasabay kang selebrasyon, ang pagtauman ng pagbisto kang NAVFORSOL sa mga natatangin nindang empleyado, huli sa ipinahiling na tibay, asin dedikasyon sa trabaho bilang staff kang Public Affairs Department kang NAVFORSOL. Binisto bilang NAVFORSOL Civilian Human Resource of the Year, ang 31 anyos na si Cristina Jessica Albor. Sa loob ng 3 years, very accommodating yung mga military personnel sa aming mga civilian. Gaya nga nito, may mga awards kaming natatanggap sa every accomplishments and milestones na nagagawa namin para sa Philippine Navy po. Tinawan pagbisto maging ng stakeholders, asin ahensyas de gobyerno na nakakatuwang ninda sa implementasyon kang sa indang mga proyekto. Bisita man sa pagtiripon ang maniba-ibang Puwersas Armadas kan Bicol, sireng kan PNP, sa pangingenot ni Regional Director Police Brigadier General Westremundo Ubingke, BJMP, BFP, Philippine Army, Philippine Air Force, asin Civil Defense Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal